دوستو هەواڵێن هێژا دەمەوە خۆش بە هێویدێکم ڕەوشاوە باش بجارێکە دن پێویستی هەیە ئەم vەگەرن بویەرا تەرۆرکردنا جوانێ کورد عەلاءالدین ئەمین کۆ لە قامشلۆ di zindanên PKK de di zindanên PYD û HSD de dibin îşkenceyê di jiyana xwe şidest da. Bûyerekî wijdanê gelê Kurd li seranserê Kurdistanê hejand lê wijdanê xapoçiya her ku çû xwestin vê bûyera hanê ser û bin bikin, încil bikin, veşêrin, binixwînin, berovajî bikin, pêbilîzin, bi rastiya bilîzin, ser asta ragihandinê, ser asta daxuyaniya, ser asta çavsorkirinê, rewşekî wilo tevlî hev. Apoçî ketin nav hev û nema zanîn çawa pelçîn bikin, çawa pîne bikin, çawa veşêrin, çawa bihaneya jêr bibînin. Bûyerekî gelekî qirêj. Yek ji bûyerên bi hezaran di dîroka PKK de. Hemû dizanin ku dîroka PKK tiştê herî normal tê de kuştina insana. û carna gefa li xelkê jî dixwin. İnkar dikin. Dibêjin na me tiştekî wilo nekiriye û tehdîda dişînin. Tehdîda dişînin tiştê ji wilo qirêjtir. yanî tohme û gumanên kuştinê û terorkirdinê ser xwe dûr dixin lê gevxwarin û tehdîda û çavsorkirinê dibêje me van tiştê han bikin. Kesek van gevxwarin van tehdîdê han naşîne eger ezmûneya wî dwarê terorê de gihaştî astekî gelekî bilind. Rêxistina PKK wek ku ez dizanim ez 20 sal jî pêr mame ne bi xêr û ne bi ehla di medya wê de di nava rêxistinê de têkilî bi berpirsyara re danûstandin ser asta jor. Ez wê baş fêm dikim. Ez ne bi hewce me yek werî ji mir nûka PKK bimir bide naskirin. Ti hewcedariya me tune ye yek werî ji mir ji nûka apo bide fêmkirin apo çi me apo ji apoçiya bêtir xwendiye û PKK jî wisa. û keda me jî di nava PKK de nexweş helal be. Nexweş helal be keda me di nava PKK de. Keda minî şexsî heye keda me yê malbatî jî heye. Di nava PKK de em ne kesên ji rêzê bûn yanî. Demek ez ne hewce me ku yek werî ji mir bêje na heval şûreş e heval tiştên wilo çê dibin heval te serokatiyê fêm nekirî heval te partiyê fêm nekirî wan xapandinê hanê ji xwe re bihêlin. Tu kî yî? Yek werî ji mir dibêje ka tu kî yî? Carna wilo ji mir dibêjin ez jî wilo hêrs dibim. Ez jî Kurdim ez yekî bi qasî layê min tê ji mir dibêje tu kî yî te çi kiriye? Te ji Kurdistanê re çi kiriye? Tu kî yî? Tê wilo ji mir ez jî kiro ez kî me heyî xwelî ser. Ez kî me yanî ez êdî wilo ji carna di komentara de me re ji dihêlin ku me ro sînora deyne alî kirin. Li wan vegerîne bi zimanê ku ew jê fêm dikin. Ez dikarim wez vedgerînim. Ev bûyera xemgîn û teror xwestin pêbilîzin. Destpêkê gotin na neme kiriye kîşandin ew keçekî ku di medya PKK de dişuxile di medya PYD û HSD de kanala Jehrahî ne bi xêr û ne bi ehla bi min wî navê han neqan. Civîna me em di Roj TV de bûn 2011 ez bûm Ejder Şêxo bû Newav Xelîl bû Binyatê Serker bû Ferda Çetîn bû û ew Mustefa Rêzanê li ji Amûdê em rûniştî bûn. Ferda Çetîn ji min pirsî got hevalê hoşeng em dixwazin wilo navekî li gorî roj bi û otê de bi û logo nêzîkî hevdû bin. Roj rabû min got roj û ronahî.
او روج رش به کوموی ناوی هانی هلبجارت و پیشنیاز کر اوی کچا هانی جی نها وکی نوشگی هانا روناهی تیوی جحراهی تیوی کرافی تیوی و اف جوانا هاني يك جو خلام و زلامن آلدار خليله ج خشتك و پشتكين آلدار خليله طرو بيه ايدي نویسکاری وی چه بونه روشناموانی وی چه بونه طرو بيه نویسکار پرتوکی وی چه بونه از بحثا آلدار وجی دك آلدار وجی بونه نویسکار پرتوکا جی درتینه و زلامی وی چه بونه چتیا وی چه بید نوا مدیار گهاندنه ده ناز ناوی چیه و سید شاندی کانالکی عربا برای شاندی الجزیره و اف حمو کسین کد مدیا بیانی دد شغلن مبری بحثاوی مثلا هانه کریه نوچگی هانه رویترز نوچگی هانه حمو پککه و پیده و تایبت اف آلدار خلیل وان کنترول دکه وان کوردینه دکه حمو زلامی بینه آلدار خلیل بنیاد لسروی دگو دما بنیاد بیرا گد بیرا و دخار ولو سروی گرم دبو و قرف و حنگی خوب آلدار دکر دگو آلدار جی جوی هی بی مراد کرا ایلانه روجاوا براستی گوتنا تشتی بنیاد گشت لومالو خارومانونه لی گوتنا آن راست کد بیجه اوه آلدار جی ولو جی هی که بی مراد کرا ایلانه روجاوا زلامی وی چه بونه خلامی وی چه بونه کچکی وی چه بونه چوا آپو کچکی و آپو هبون لدناوا قادرو مادرو جا اوی آلداری جی دناوا قادرو مادرو دو دناوا مدیاده کچک مچکی وی چی هنه و اف انفرماسیون اف آگاهین دوستین هیجا آلدارو يعني دستي وي دريجة ولو لي ننرن دستي وي تنهي بدستكينا بسد دستي بحزار دستي وما دستي خود بلينه في علي وي كتشكن وفي علي وي كتشكن كتيد نافا كلور وزابش هذا آلدار خليل جوان كتشك مجكي اندماديا ده حموشي قريدايبين حمو مینا کانی یعنی اف سید چیه و آن کلو درد کبو پوری خو بویاه دکو و دما کو ام دناوا مدیا دما خار دکر فانا يعني نظام الكربون يعني خمنا که بره در کیون بس بره پاقش در کیون برای ویج دمک یدم قیدما کد درونا هیدت شغلی ایدی شیمی دکرم زم محمد حسن تشتكي ولو ينابي هنا كسن دنجي هبون ایریشی میتونم رودی حسن نزانم یک هبون زم چه درویش او شیخو محمد شیخو نه محمد شیخو زمان کردی و عربی وردگرین کردی و نشانم چه شیخو تشتکی شیخو و اف گروه وانی مدیه چه کرن روجاوا وی کرمک جبیر کر ما کرمک جبیر کر فرهاد شامی کرمک ایریشی میدکر دجاده 1011 ای کرمک ده وکی کرمک دما کو ادمت یا پککی ده بم کنتاکت بمر دکرن و بالريز و نزيكي مدبون بقراني نزيك دبون او جي ورحمتيه جوان ابراهيم وتب اف كسي كو دسبيكا كو دناوا مدياد كار دكرن اجا كرمك جي فرعات شامي ايريشي ملك اوانا حمو باستثناء حمو خلام وزلام وكشكين آلدار خليل اف جوانا شي اف جي يك جوان ها هاتمه مالا على الدين الأمين كو بويرا كشتناوي هركس بيشيا جمعها دهاد 1025 على هنا كان ناس او قرتنا وبر بجهة كيفة برنا وحشتي آدار ده حشتي آدار إيصال 1026 جمال بات هاي رفكرنا قوتنا ورا جنازة كوري خوببا
كريواني كو أفدمه هاتي كشتن جنازيوي آنين ولحسك رادستي مال بطاوي كرن از هاتم دا از راسيا في بويري ناس بكم كي او كشت كي او بر كي او قرت داي كاوين هال قلمنا دا ام هلغوريين في بويري بزانبن على اوروبا هاتبو لفي داري الزياره هاتبو سردانا مال بطا او هفجينا خو لفي داري هناك نناس او برنا لغوري فرمانداري قصده سيبان حمو كو بريا كيليا كي بخوجي راغهاند كو او كسي كو دستي ويدو كشتنا على دهيا و ورا ناس كرنو وري جزا كرنها دايكا على لقلمنا دا از هين بيتر تفاصيل انكو هلغوريين في مسألتي بزان بميادي بلا سري وسخ بام حميب في مسألتي ايشيان دو خوازم ناس بكم تو كسك دجمني علاء هي دجمني مال باطي هنا ابدا هون بكسكي ناشف لا 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 كسي كو ايريش كرن بجلي اصايش يبون جلي اصايش يبون جلي اصايش يبون قبض التجمرة قد جلي الرش بون جلي رش يمن اصايش نرش مشكو زعنا نر بلي ايه ودي بيرك باربون دي كتشك باربون دي جن باربون يا كدريش ويا كان بوريا كبراي كلو كنبو ويا كدريش بو اوجي بوراي رشبو وقتي ما محكمه مقود كتشبون ياك نافا فقرنا فيش قلت بس مش بيراكر المحكمة منها ديماني مداهمة ديماني هاتن إيريشي مالا وكرن درنجاو شبيتا دو عربية سبيبون وحمي جلي الرشو دفقرتيبون كسن ناسن بشتيكو هاتن كوريتا برن أصايش هاتن جمون؟ شو أصايش تشوار قول؟ أصايش قول شبويا ما قولا كوري ما برن هناك شو حفا علي لا وقدر كاتن حفا علي زحفن لي حفا علي أشوما جمشيروان قلت برايمني أذكر خشت خوازم أزدخيلي قندرات بهم أزدخيلي زاروكي وبهم حمولوا مش أشحفتك بون تنا أشوما جمشيروان قلت برايمني أذكر خشت خوازم أزدخيلي قندرات بهم أزدخيلي زاروكي وبهم شو محكمة مقو كوري بدنا مقو كوري من الجموايا مقو كيبريا كوريتا مقو استخبارات عشني أمن القومي استخبارات عشني أمن القومي نشتكرين كيف لو اشتركوا؟ اشتيهات على بن ساعتيخ كيف شاف أري وقتي جاي من حمد دوا أري خاطر أسمع على طانا شلحة بين جمع خواص تستيقر داني ما هو آكر مقوش بوتشي مقو مجنسة مقو محبانة مقو لو كنت تستكذن كريا ولا لو كنت تستكذن كريا ولا لو كنت بديا شو في شكل تقاندن قبلك تقاندن شو الأصعيش هذا حسابي شكا كرن أصعيش هذا قوت شيا مقول على عوبر نبيش واحد على عوبر أصايش تشبوت كيلياكو هاتن جموان ما قلت كوكينا ما قلت نزال قلت له ما قلت فيديو جمع أيوة وكا فيديو ميزان تقول إيه ملا قلت جامع شو أشوف محكمة جاتي مقول كوري خيانك جبو خدي أصلي ما قلت يا قلت قطاطا أصلي مش شكايا بس كوري بالجمع غمناك بأتشكريا جيبي جابي بأيدي جابي كوري بالجمع بما تحصاداني غمناك اسقبوتكم بس بقول لك أزنا ما دبورتك أزو شعبي بشعرين افجو انا جبوكو قلي مناس بك ناز بحصا بيدك ماز بشكي قدر ديمي يعني يكي وكيمه بأزمونيا ما بتجربة مني دنافا مديا دنافا راقاندنه دنافا تفقران الروشنبيرية دما بحصا في كتشا هاني بك شرف الرومتك دي يعني او نهي جاي في شرف الرومتا هاني وحمولة ما شكر دما شو دما دركت آخوي ودما فيديوين كو جحراهي تي في روناهي تي في سانسور كر ديا الشهيد علاء دبيجي استخبارات يبيجي لاي مرلفاندنه لي اف تشتنهان سانسور كرن يعني وجا دركت خولو هيرز ببو غيدي بو
وعاجز ببو من شما إيريشي ملكن هاي خولي سري ما تخير تدمائي كو إيريشي تبكن كي إيريشي تبكشي رومتك ددلته اف جوانا تماشاواني هيجا ج سالن دسپێکێ دامەزراندنا جوانên شۆرش کەر جوانên شۆرش vir جوانên شۆرش نزانم ترشک ji destpêka damezrandina vê grûbahanê di nav de bû û wilo tiştên baş dikir rutba wê bilind kirin berê wê şandin ronahî aldar jê got wervê derê ka wervê derê piçekî wilo qehwe û çayî ji aldar jî çêkir dilê aldar xweş kir destê aldar xweş kir aldar got her ronahî wekî apo aynî wilo apo keçikekî beecivandana li Şamê piçek li cemî bimana li malê wî malê serokatiyê malê onderlîk herin perwerde bibin kerwerde bibin kûr bibin li malê serokatiyê serokatî jê aciz dibû her bibe berpirsyara Yunanistanê bibe berpirsyara Qibrisê her bibe berpirsiyara her MeTV gelek keç ez wan naz dikim ê ji Bakurê Kurdistanê ê ji Rojavayê Kurdistanê apo têr bi wan lîst pişt û wan kir wan şan medye keçiyên xweşik yanî aldar jî niha ketî vî halê hanê aldar jî ji wilo xwar dibêje yanî ma apo ji min ne çêtir e xapo ji min ne çêtir e ez jî xapo û pere heye û bi dist wî dikeve çima na dike dilê xwe nahêle aldar û dilê xwe nahêle ku mala min ê agir bi konê ereba bi dema nema li çiyê bû jîr digotin aldarê teknîksel êvê ku wilo radyo madyo wa tiselhîne tornavîzî pensîvî niha mêrik bîye emperador ne tenê bîye Murat Karaîlanê Rojava bîye xapoyê Rojava ev keçik wê tekrîm dikin wê rutbayê bilind dikin wê tînin dixin Ronahî TV û dibin û çekîhana Ronahî TV a cebheyê şer yanî deverê ku şer lê heyî pevçûn lê heyî dirê qadrowa jî nahêle li got ev informasyonên ji ber hatine yanî yanî rola xwe baş dilîze rola xwe ya ragihandinê qenc û xweş dilîzî yanî wilo nanê xwe helal dike gepa nanê xwe helal dike di nav malbata wê de ti kes di nava qesedê de tune ti di nava YPG û YPJ de tune li gorî informasyonê gîhaş tune mi sê hebrayê wê hene her sê jî li Almanya ne li deverekî eger hat xwestin ez karim adrêsa wan jî eşkere bikim yanî her sê jî li Almanyanî yek navê wî hogirê yek hejarî yek zinar sê hebrayê vê nûçegîhana hanê a Ronahî TV a Zehrayî TV apê wan navê wî Cabir e navê bavê wê mi got yanî yani navê wê Ciwana Macid Cum'a Ciwana Macid Cum'a û navê wê kod Arîn Cûdî tiştekî wilo Arîn Cûdî Ciwana Macid Cum'a apekî wê heye navê wî Cabir e ev apê Ciwana di beşê çi jêr dibêjin gazxane û sotemeniya a girêdayê hêzên eskerî diziya xwe kir nêzî $100,000 dizî û niha ew jî li Almanyayê mala wan mala Ciwana li taxekî li meheleyekî taxa Bergîla jêr dibêjin
لقامشلو و تيكيلين في مالباتي بجناي كابتشة ديجيجن مالا قلو ديجيجن مالا رحمتي يوسفي قلو ديجيجن هف هردو مالبات ديجيجن هف اف جوانا لغوري انفورماسيوني جياشتنمه ده بیروها پروپاگاندا ده شغله بیروه کی تایبت کو گریدای آلداره جبلی کاری وی ای کد هندره روناهی تیوی ده بیروها پروپاگاندا ده شغله و گلک اف میشو پیشیو کلمیشن الکترونی لسر فیسبوک لسر سوشيال ميديا گلک روپلن سخته چه دکه و ایریشی کسن کو رخنه لپککی و خاپو و آلدار و ایکو رخنه لوان دکن و اف رولا و اف بیر نوتنیه لی او دناف دیه بیروها پروپاگاندا آکو لسر سوشيال ميديا ولو روشکی چه دکن ريكلام وبروباغندا يا ريخستني دكن واللي ديجي كسن كرخنا دكن رادو استن حتى بهنافن كو هن روبلن شي دكن سختا كو ناوي خودكن آلي جرين برزاني يعني بوي شوازي هاني افليس كا قريش دكن اف جوانا جي دناف دي دناف في بيروا پروپاگاندا دی انا ونی ببینیم پشتی وی ویدیو هانه و ایریش لسر هوشنگ وره کرن ناز بکن کو اوروپلن سخته ایکو بیروا پروپاگاندا لدوانه و جوانا دناف دی ایریشی هوشنگ وی بکن بريجي کرنه و دیسا بکن پشت يعني لقل كاري ويرو ناهي في كاري هانه جي ديكو حتى قالك جارا يعني كتشكو وكسن كو دخوازن يعني من واري مديا بشغلن وان تجنيد دك يعني يا وان دخريا خراب بريا جبير بكم بحث عن السيد كر يكادن الكوباني جي هي او اقعد القناه حشد الشغله وهبه رومي قالك انفورماسيون لسرويجي في دما داوي هاد ملاكرن تكليوي وب كادرو مادروي باكوري وش كوبانيه يكادن جي هي ستير نظامچه عيني شيروك يعني الله رو چوا كريه هناك دوست خو حواله خوشاندي رودا هناك دوست خو حواله خو كردستان 24 دوست خو حواله خوشاندنه او قناه بافل طالباني او جاركي او حباب مركت كونتاكتي خصكو از تبلي بروجرامي وان من قبول نكر مجير جوجي يعني بقي حتى انا هالسر ماسنجر هي او كانت كسندن يعني جريداين وي يعني خاصن ما بكل ميفان ما قبول نكر مجو بافله جو اريم جو از تحفينا وما مساله بري من اتزاني يعني تشيروكي نوي تيكليوي بكادروين باكوري پشتره جمر هات گوتن دیمک آلدار و شبکه کیوی برفره هیه یک جوان اف جوانا ناوی باوی وی چبو جوانا ماجد جمعه یک جوان يعني دوی بیروا پروپاگاندا جی ده شغله حتى قالك تشتنولو خراب و نباش لگوریوان انفرماسیون جمر هاتنه لسروي تيغوتن يعني ونهاجي مديت يكيش مرشاندو كو يعني بشتقريا ويدكن او يعني روبلين كو اوري فدبه و بشتقري جبو جوانا بشتقري نزا ايش ينسر جوانا يا شي يعني تشيريش يعني خلق راستي البرشع مادي يعني نحو جاي يدي شيء دما بدستي وخولو دخوازه ديا على رحمتي على اولو راوستين قوتنا اي ببر او سانسورا كو كربون كو ديا على دبيج استخبارات يا بيجي استخبارات جني لا يوان رافان ديه
ويعني اف سانسور كرنا هاني او خوش شرمزار كر كي وي باريس بلكي وي باوي جنجي يعني دبكو جبوك خلاص كرتا وشويتي نما يعني نما بكيرتي پشتی تیرا خوار چێریە و سیارێکی ژیدانەیە عرباک جیب ژیدانەیە کاڵا وێ ژێ بکشینن وێ ژێ بستینن یاننا ئەف مەسەلاک دنە کەنگی ئەڤەیە ولۆ دەرکەت پێش دەما چیرۆکە بەراڤا تشرینێ سەدا تشرینێ چ وان دەوەرا و سترا مەرانە دەگۆت و چیرۆک میرۆکێ ولۆوان وێ دانە پێش و بڤی رەنگی بیرۆە پرۆپاگاندەیە دە ji bo rêxistinê û li dijî kesên rexneyê rêxistina PKK û Xapo û Xapoçiya dike rola wê helwesta wê keda wê cihê spasiya rêveberiyê bû wilo wê qedrê wê girtin yenî çi jî li gorî van enformasyonê hanê ku hinek rojnamevan hene rêveberiya PYD û Qesedê piçekî wilo rol da wan qedir da wan belav kir nava kanalên TV bi taybet ê biyanî ne tenê ronahî û monahî û ev çîrok mirok yani na yani ne tenê kanalên nêzîkî rêxistinê kanalên TV ê ku dixwazin li rojava kar bikin yan jî dixwazin bişuxulin wan şandin ji ber raportekî dema ku Naz Seyid binivisîne yan jî çê bike ji bo kanalê TV ê ku a ku tê dişuxule helbet wê li gorî rêveberiya xwelîseriya Xapoçiya be hemû dibin kontrolê de bi vî şêwazî aldar karê xwe bi rêkûpê kirbû û ev ciwana jî yek ji van kesên hemû ji bo ku hûn nas bikin yani dema hûn van kesên han li ser medya dibînin di ronahî de bi dervayê ronahî de bi nas bikin hemû dibin kontrolê de ne hemû bi wan hatî lîstin distê aldar mala Xwedê ava bibîye bi distek tenê ye bîye bi hezar distî hema dipelîne û têra xwe diçêre û dilîze yani ev hemû bê istisna hemû jinên ê ku din medya PKK de şoxulîn di rêveberiya xwelîseriya demokratîk ji distê aldar û qadro madro nefilîtîne qaşartî ji bo ku gelê me naz bike temaşevanê me naz bike vîdeo li ser wan girtine vîdeo madwêrên zêdeyî wilo biaxivin madwêrên rexne bikin qadro madro wan di rewşnên xerab de vîdeoyê wan girtine û binerin ha hûn newek me bin em ê vîdeoyê we tezî mezî derxînin yani bi vî rengî bi vê gevxwarin û tehdîdê rêveberiya aldar û sîstema aldar û bavê sîstemê ji mir medya azad bi rêve dibe û ew kurmekê hanê Ferhat Şamî te ji mir behsa medya azad dike û nizam behsa çi dike ev jî çû em dîsa vegerin bûyera rehmetiyê Ela Şehîd Ela عقیدê mala Gulo derket û çixara vedixwe û behsa kalkê xwe dike û em mala Gulo li hemberî îxanetê û em mala ez mala Gulo baş nas dikim ez çûm ciwanî dema ku ez apoçî bûm ez nav PKK de bûm û ez kesê wan jî nas dikim yani demekî ew Sebriyê mala Gulo min nas dikir Elî min nas dikir gelekin keçikê wan û xortî ez wan nas dikim nav karmarê rêxistinê de rehmetiyê Yusufê Gulo jî me gelek cara dis îna di salê notî de me hevdûdî ev eqîd wê çaxê nizam ka çend salî bû yani
وچاقی البته جمع بچوکتره یعنی هوا از که هشتم پینجی کالا به عمری وی چوی سیه درکت و آخوی قیلی جیر گوتنه دخوازن به مثلا هانه پیشتی شوتاندنا کون عزای شوتاندن ایریش کرن مالی تهدید کرن پشتی بویه راوی درکف و با آخف اف عقید دحفتان و اوشی چو و جمر درکت چقاره وقت خوش بوگه چیروک بکه مالباتی مسئله بکه مالباتی چیه نه چیه والله اف رحمتی یوسفه گلو و ریزانه گلو ایکو بریندار بیه علاءالدین امین چیه تیکلی بترکار کریه و جهوان جترکار گوتی کسک تنه جوی خولی سری هان ربیجه ما اف بویر دما ما ویدیو چکریه تما شبانه هجوار دمنه و ویدیو هانه ونه لینک های ببینن کی یوسفه گلو کشت ما ویدیو چکریه سیاره یوسفه گلو تقیه نیزیکی آواهی اسایشه بو و لی پرسین دکرن به یوسفه گلو را تحقیق دکرن آرمانج نه یوسفه گلو بو آرمانج ریزان بو ریزان ایدی بطر ببو خودی ملک و مزرعه و چفتلک و مسئله گندلی این نافخویی هندره دیخستنی استخباراتی پکه چاوا عیسی حسو کشت دخواستن ریزان بکشن و جا خواستن والله ترکا و نظام چه و اول ربنی هانی درکتیه و گرک مالا وان بغار بکن دخواستن سيناريو إيريشو ترورا لهمبري مالباطا عبد الله بدروك سي حبزاروكي وي شهيد كرن دخواستن ديسا اف سيناريو دوباره بكن ليوان رنتش في السري اوي رباني هاني عقيدة يقولوا در تيد آخذكو علاء الدين جهه بويرا باوي وي نزانم چك داي تركاو و بويرا يوسفي قولو 1021 بو و افلا اوك اف 13 صالي وي للسويد كستنا جير قولو الهبينه كرو هاي خولي سر طرلكو داسلكو بويرا قالكي تلكور واف مثلا هاني تشات ولو فان تشتاولو ناو هفدود قيمة قي عاقلتنا قيمة جيتنا يا أذكارم برحتي بيجم كو كسي كو عيسى حسو كشت عيني بي كسي هاني يوسفي قوليوك كشت آرمان جي نه يوسفي قوليو بو تما شواني هيجا كشكو براين هيجا آرمان جي ريزان بو ريزاني قولو بو چیروک نافخوایی می ویدیو که صرف مثلا هانه چیکریه ونه لینک اویل بنی بنی ویدیوی ببینن چون کون مسئله ناز بکن افچه چیروک افچه تبلیغیه حیفا زاروک مالا گلو حیفا شهید مالا گلو کچو خورتی و ازوان ناز دکن یا او صبری موی ناز دکر علي قولوا مناز ذكر يوسف يقولوا بخوا دماغو نب خير ونب أحلى دم أمابو تشيبون لصالح نوتي لقامش لو ما هفدوديتي للشامي ما هفدوديتي يعني أفشي في ربني هاني يعني دماغو أم أبو تشيبون نظام أفياكا عمري بيش خويسة وچن سالي تشين بولوي آنين وي دحفدانه وجير دبيجن ولو بأخف تلياوي رحمتية علاء الدين جبو مسألة تحماقي جير بينن بك مسألة مالباتي جي سويدية ربيجن والله مالبات بخب خانتي إيشي مش مسألة تنائي جو أوروبي ربيجن جبركو مسألة تقية بو بروبلمكي رايا قشتيا كردو حتى مديا بياني مديا جهاني بحساب مسألة هانيقر
لو ما يعني شقون طنقي سيبان حمو دركتو آخري ما ولو برحتي شقون طنقي مظلوم عبدي آخري دركتو داخو يعني دا بشتر بقو هيوي قرتن عقيدة مالا قولو ور دركفو بآخفو چنابو تحديدا بكو وي دركفو بيشو والله سليبورينا دخوازم و نظام سر فيسبوكي واز گرم بوم ايري خولي سر كيتا گرم كر كيتا ترمبا كر ما نخل كويشتا بپرسن اما ولوش نشكي في هات لسري تخست تلاوك كر آژان دولتا ترک و توته و خمناك و نتني كوني وان بشاوتينن وان جا قامش لو سرقون بك ما قامش لو آباوي تي ما تشكليت قامش لو ده شهيد مالا قلو ده همبري تركا شركرن مال همبري رجيما سوري شركرن تحقق الشهيدة جتيرا بتشعف سوري وقف خارنو تحديدا الخلقية بك ولات باريس خلقية بك خاين هی خولی سر هر بگر به کی کال که تا کشت هر جریزانه گلو بپرس هر جوی او دزانه بس مثلا ولو برو واجی بکنو و قونا پککی و دسته پککی جو خوینا کال که خو بشون بس دسته پککی دو خوینا گلک زاروک مالا گلو جی دیه بفیشه کاترکانه هاتنه کشتن او بی سی کسی کجمالا گلو دنوا پککی ده هاتنه کشتن شهید کتنه جیانا خوش دست دانه ای سی کس ای دو کس ای چهار کس جمالا وی چونو جیانا خوش تولیوی رخصنا هانه بنو داوی چی درکت کمارا دموکراتیک نتوا دموکراتیک سروکت ته نونوی سروکت ته توتوی سروکت ته نزانم سرگو سروکت ته پشکولی قونا ترکا ماش دکه اشتد خوازت هر تو دولتا ترك كجاري زاروكي و هرن انتقربن بشتي حقواسا كشتن بشتي حقواسا شهيد هرن انتقربن مالباتا قلو مالباتا فاطمه مالباتا حمو ايكو قرباني دناوا بكي دي قالك دان ابوش وات خوازارن دولتا ترك ده انتقربن ده فرمو كسك جوات ويرون بحصا في مسألة هاني بك ويانين ولو بآخف بشترو يبينن ولو بآخف ليبورينا خب خواست اولو بكيك افا شخور لفي ربني هاني بنر لفي جواني هاني بنر عقيدة مالا قلو ور بآخف ايريش بك ور بآخف ليبورين بخواست ويقولوا بكشكشينا وكي كنت بسري برخك كي بقري ور فيبيج ور بشر ور نا ور فيبيج نچو سري اف سيناريو نچو سري مثلا كوبكن وكي سيناريويا مالا عبد الله بدرو سي حبزاروكي وي كشتن بويركي ترورانه هوانه ومالي سرگون كرن و دزداني سر مالي وان ببهانه ابارتمنتكي لشامي دزداني سر حمو ملك واملاك مالا عبد الله بدرو ريزاني يقولوا جي بطر ببو فريوي چه ببو چفتلكي چه بو ملكي چه بو گندلياوي هبو فساداوي هبو يا از ناخوازم با اخر از ناز دكم يا كچكي مالا قولوا الورد لاوروبا جي هنا اسوان ناز دكم يعني حوجناك مرا دوسيا عبد السلام دجوار هوال بشير ونزانم كي وكي يعني بس خون نينن وي واري هاني بس دفج ما چيروكا پكي بردن حتى كنگي ونه دوي خاپاندنا هاني دبن تفگرا آزادیه و تفگر او جي اخانته دوي خوشي خوارومارو دكه اخانت وك باكوري اجمر دا آخبه وكي قادرو دا آخبه خلي السر بله نا اف بوير بفي رنگي بفي شيوازي خواستن بفي يعني بكل مال باتي بدس در نكت اجا سيبان حمو و
ناوی وی چیه مظلوم عبدی درکتن گوتنش خو مستر برددن برز جنرال هوال مظلوم عبدي قوتنش خو مستر برنت تن نبقاسي مصطفى قراسوي تن نبقاسي مزفر آيات هاي تن نبقاسي حقيم آردينه تن نبقاسي سايهان سرحده قوتنش خو مستر برنت تن نبقاسي كاموران نظام قزي كري امي لي برسيم بكن وامي نظام چه وشفافيه بحثا شفافيه تيديك اگر شفافيه نوا بكاكيت هبه بري هر كسي ته و اف سي بان حمو غري كون دندري زندان ادبن اگر شفافيه تحب ما كسك دنافا في رخصنات هي ودستي وي باقج او دستي آلدار جيكري بدخوينا چند كساد هي بري ونهاشي شفافيه جبر بحثا شفافيه تيديك تجمر شفافيته كشنا بحثا دورسن درخينه تي شفافيته كشتنا امير حامد درخينه تي شفافيته كشتنا نظام مالباطا بدرو درخينه تي شفافيته جبو كشتنا كومكوجيا عمود درخينه بس فرا بكن بس دروا بكن درويش خو مستر برنت تنكاره نه هيزا تاعي نه رولا تاعي ونا إيرادات هي بشي عادي تجمر بي والله ما في بكن كجر أشكري وكجر نحو جاي لي برسينية نحو جاي تحقيق لي برسين ونظام جوهر وبينن وجوانا بينن جوانا ببن عقيدة قلوبينن عقيدة قلوب ببن نحو جاي بريم نحو جاي ام كجري خو ناز دكن تجي ناز دكن جوان قوتن موتني ولو صوزش خو مستر برنات دلي وكي حبي يعني مسكناتها واسبرينه ولو بده خلقه وخلقه ولو دلي وان خوش بك يعني وان دا يعني هاني تبرجي تبحثا كومكوجي عامودي كركاو قوتني تا وصوصي تجبو كومكوجي عامودي شيء دركت آلدار تدي ساعات قوتن والله تروريست بريمة اجبو تدبيجم ما موستا جنرال ما قراسة قبقبة يعني قوتنيش خوا مستر نك تي نكاري نا السلطات تهي نا دسلاداريا تهي نا انسياتيفا تهي آبو دكاري تبشو جي امرالي ها جي حنبيزا ميتي تليفوني ذكي وبوزي تبفرقينو تبشو تجي وسيبان حمويته وآلداريته وإلهاماته ونشنه ونقولوا يعني خابوشي حتى والنبن بالراستي زلام وشورشگر وولاد باريس ولهمبري هكيكي رانا وستن دستي وان جنافا كارو بالي روجافا ون نبرن وني بمينن كولا وني ببينن خلام وني ببينن زلول وملول البرلنجي قادروين باكوري بلي نا اف رحمتي على دين وكي جوانكي خواست هر الروجافا وكي حمو كردنا بيكون هاد خوازن هرن دست بيكي بكير داخبن اف بربرس مربرسي آبوچي كل اوروبا هي يكو نواف نازدك وبنواف بشتغله طارق حمو نازدك حوال طارق ازر مزنرم اجدر شيخ نازدك حوال اجدر علاش بخير اخوش مر برس بك في شو تشبيه ما هي امهرن امنرن هر كسو كسين كو نازدك لفيدري لاوروبا حوال زوعات قوباني حوال نظام كي بوان ربا اخبن امهرن امنرن وتشتكبي سريمه يعني ناي سريمه فقيره على الدين امين اوجي للسويد برسكر جبر برسي بيدي اسكندنافياي كي قراسي زلاما دقي كابا دقي غارة اي بكيكي واي بيدي اف för att komma därifrån. Va?
Shiar Ali är ett välkänt ansikte, främst i Sandviken. Både inom näringslivet men också inom politiken i kommunen. Han sitter i Sandviken Energis styrelse och är dessutom delaktig i det syrisk-kurdiska partiet PYD. Den 11 maj slog polisen till vid hans bostad i Gävle. En polis klädde ut sig till paketleverantör, fick Shiar Ali att gå ut och sen omringade flera poliser honom. Shiar Ali greps då och anhölls sen misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Han släpptes sen på fri fot men är fortfarande misstänkt. De misstänkta brotten ska ha skett mellan oktober 2022 och maj 2025. Utöver honom är även en diplomat misstänkt för samma sak. Shiar Ali har varit en tydlig röst för att Sverige och andra västländer ska ta ansvar för sina medborgare som anslutit sig till IS och sitter fängslade i Syrien. Det är inte första gången han är misstänkt för brott. Han åtalades tidigare för grov näringspenningtvätt men friades i april 2024. SVT har sökt Shiar Ali. ئەڤیاژی کەسایەتیەکی کرمینال بگومان دبن یعنی چاوادە دجارە هاتی گرتن پۆلیسێ سوێدی استخباراتێ سوێدی ویدی شۆپین ناوی وی شیار عەلیە ji gundê girêpirêyê girêdayê Tirbeşipiyê sala 1964-65 hatiye دنیای دوی سینۆرê hanê de ye tê gotin navê yani ji bilî navê Şiyar Elî Şiyar Pîsê tê gotin wisa tê naskirin di nava Kurdên me yên ê li Swêdiyê ev kesê hanê di demekî de berpirsê PYD bû li ê Skandinaviyayê û di demekî de di nava rêveberiya PYD de cih kirtibû û berpirsê wilo tê naskirin berpirsê paqijkirin û spîkirina perên PKK li Swêdê yek ji ne hemû yek ji vî karê han dike vî karê qirêj dike vî karê kirmînal dike Feqîrê Eladîn ji wî dipirse dibêje heval Şiyar ez herim ez nerim yanî ev 13-14 sal ez li Swêdê me zê vegerim ez ê bizewicim û em çi bikin heval Eladîn bisekine ez ê pirs bikim û xeberekî bidim te ji kî pirs dike qey ji Ebdîselam ji Beşîr yan jî Aldar dipirse yekî wilo heye beyanatî wî navî wî informasyonê wî dide wan berewer diçe lawik qunaxa mehekî dimîne wî digirin dibin işkenceyê dikujin evî Şiyar yani em dîsa vegerin informasyonê li ser wî ji jinekî Swîdî zewicî û hevdû berdan demekî li Denîmark hat girtin cara ewil hat girtin 400,000 euro pêr hat girtin destdanî ser vî peryanê perê kirmînalê perê PKK'yê nizanim na ev alîkariya xêrxwaziyê ji bo Rojava li ser bîrê petrolê li benda te yî û alîkariya te ya xêrxwaziyê Budçeta PKK 27-28 milyar dolar Rojava li benda 400,000 te yî ev ji deve guhî wî ew pereyê ku wilo hatî girtin Xwedê zane bê çi se milyona di perê PKK spî kiriye û qezenca xwe jî wergirtî wilo ne birhetî yanî cara di dwa hat girtin wekî ev raporta ku we dîdîn wilo bi gumanên îja vê carê ne meselê kirmînal girêdayê PKK û PYD û Qesedê û Hesedê û YPJ û YPG û nizanim çi meselê casusiyetê û ewlekariya Swêd û nakokiyên Swêd û Rûsa û têkiliyên bi Rûsa tiştekî bi vî rengî heta niha dibin kontrolê de ye
د لگوری يعني مبرسيجي كسن السويد دمينه د ريستوران تي بي هنا وقالك تشتي بيدن ايفا شارتي هنا ايل درفاي السويد بري ويجي سرماياوي هي يكي بفيرنجية فقيرة على دين الأمين جيد برسه حوالة زازار مزنرم حوال هرد شتكتندي آزاديا راماني آزاديا نظام چه و خيرا خديه ويشان ولاوك يعني خيرج عمري خو نديد خيرج زواجا خو نديد خيرج زاواتيا خو نديد بو قربانيا قادرو مادروي باكوريه اي بحقاقا لروجافاي كردستان هناك دنجي هنا وندانا خورتكي جي هولندا جي چيه تا آگاهی جيناي گرتن گلك كسن هنا وندا هاتن گرتن بيگ آگاهی گمانا کو تشتك بسري وان جهادي كالا خدي زانه ب خدينكي يعني اسنا خاطم تشتك بسري وان عطم لي افغمان هي يعني ازنا بجمافيا شيار علي دستيوي ديركت دكشتنا على دين الامين ده هي لجير لي خوشكر جير بخار اني چوكي انفرماسیون آگاهی کی هاشتمه اجید خوازم برای اگشتیر پاروکم که خودی زانه او علا دین الامین بری چند کسا دایره روژاوا حوال آزادی حوال وی داری حموتش دبن کنترول دایی حوال کسایتیه کی کرمینال قرش گمان جاسوستی سری برپرسه پیاده حزب کی بویرنگی پارتی کی بویرنگی یکی بویرنگی جر لازمه پیکه فقاقه کی وسا کسایتی کی کرمینال وسا جر لازمه وبرن هنا كسن دنجي هنا للسويد يعني تشتكو باش هي نها لسر فيسبوك لسر سوشيال ميديا درتي انفرماسيون سر قادرو مادرو قادرو عسكري اي سيفيل قادروي باكوري اي روجاواي خلق ايدي وان انفرماسيوني هان درتينه اف لخوشامتي كل جسارت ايدي الجم خلقي تشبي خلق دا آخذن خلق دي بيجن اللي تشتي كو ازدزانم تكز دزانم يعني وازدباره دكم وافجبو مالباطها قلو ازد بيجم يعني كان مزني وان نها بشتي رحمتي يزوي قلو كيه باور بکن جو خودی ایک عیسی حس و کشت یوسف گلو کشت ایک جوان ابراهیم کشت یوسف گلو کشت ایک کومکجی عموده چیکر و مالا گلو تفلی و مثلا هانی کر خاپاندن و درو کی مزن لو کر او عقیده گلو دوی خداویج اهل عموده و اهل عموده 6-7 کس جوان هاتن کشتیم و چیروکا خاپوچی جمر دوباره دیگه و نظام جزء لای ما کشتن و اهل عموده شبر خف دیناکی یعنی باور بکن جو خودی زارو کی و ایدنا و پکی کی دجیانا خوش دزدانه نیوی وان پکی کی وان کشتی نیوی وان بس يعني ايدي بچكي دم هاتيه يعني اف منافسه وقايش وبربري كي بيتر شهيدي وي هي كي بيتر شورشگري وي هي دناف مالا قلو ده اف كولتورا هاني چند مالباتن روجاوایی اف كولتور چيكرنده مخابن يعني مالا فاطمه جي مالا قلو جي هناك مالباتن دنجي حوال 6 شهيدي مهي حوال 10 شهيدي مهي حوال 15 شورشگري مهي وداوي چی درکت شخور لسروکی خوی نونوی بنرن شخور سروکی خوی توتوی بنرن جوان مالباتن شهیدان جو کردا تبایی دخوازه انتگره دولتا سوری ببن انتگره دولتا ترکی ببن داوی اوه متخواست دوی مجاره ده دوی ویدیوی ده وان انفرماسیونی هان وان آگاهی هانه بواره خارفه بکم حتی مجاره که دیدن ناوا خیر و خوشیه ده بمینه